Kebalang perspektif nong Solia, ke khot bat kapal yang soba ya baru ke para bangai, manumat sya kajing seng ban rakhi ya kajing dap shisma ni pusan senam, jong kajing napdes ka kantai kasi ka benugong ya balang kristan ke naban sawian. Kani kajing seng ka senang ka khat kendai tarik mata ubnai, hakaba kandon kajing pli ya umat sakan mau, nakamata kani syakri ki jong play. Dan lu kajing play ke belun bat kamjuru, pipat ki program hakan dikasih ke pasang jong kajing rakhi. Nata haka arfo tarik pat kabadi kasi ublay kandan ka jeseng paiba hakaba haka jeseng ka bash teng kandan ka jingkren na Dr. Lat masuk lingdo ibilong ini kai jengka John Roberts Hillfield College mana ka por sibish teng pat kandan ka jingkren na Reverend SR Dakhar ubalong senior administrative secretary jengka KGP Assembly kandan ru ka jeng ai ublay na niga greetings na general secretary jengka Protestant Church of Wales. Nalo gini kejadian kenal di program kita berpikir kami choir kejadian terpang berkemjuru panel discussion berkuih dia di program. Nak kalian jangka balang presiden nong Solia ke khot semua ya baru kita berpikir anuan segani kejadian lagi ke berkepang. Laban kedua ni bayakan dawan sawian kabadi nak senang mamulu lapan notis hak balang presiden nong Solia hak kan rutarik unaitung tu kasnam caya praswa sabra kabumut mentak radap sispa nyusan snem. Pada helan kanong rem nak kalau jaga jasa gantai KGP Assembly kelap pelong yang kadi jaga ke hakan dikasih. Kum uni long bangai.